ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Umusanzu Media, nizere ko mwiriwe neza. Nje nitwa Daniel Niyonkuru, nje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi wa gatanu. Reka aya makuru yiriwe avugwa tuyahere hano mu Rwanda, aho bamwe mu baturage batuye mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Huye mu murenge wa Ngoma bishimira internet rusange y'ubuntu bashyiriweho kuba hagenda no mu busitani buzengurutse uyu mujyi wa Huye. Bamwe mu bakunze kugenda mu mujyi wa Huye bavuga ko batakicwa n'irungu bitewe na internet rusange y'ubuntu bashyiriweho, bakavuga ko ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kubona amakuru agezweho ku gihe, ndetse ikanabafasha mu kwidagadura. Ni internet ikoreshwa n'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko ruyifashisha mu gukora ubushakashatsi, kwiga no mu bindi bishingiye ku ikoranabuhanga nk'uko isi turimo ibitwereka. Umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kamana Andre avuga ko gushyira internet rusange y'ubuntu mu busitani buherereye ku nkengero z'umujyi wa Huye biri mu mugambi wo gufasha abaturage kugendana n'iterambere ryihuta n'ikoranabuhanga rigezweho. Imibare iheruka gutangazwa mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 ku ikoreshwa rya internet ku isi igaragaza ko abarenga miliyari 6 bakoresha internet mu buryo butandukanye. Kugeza ubu u Rwanda ruri ku mwanya wa gatatu mu bihugu bikoresha internet neza kandi yihuta hano ku mugabane wa Afurika, rukaza mu bihugu 16 bya mbere ku isi yose. Mu yandi makuru kandi yiriwe avugwa, abatuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro, ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba, niho bavuga ko abagabo bahatuye bakubitwa izakabwana n'abana babo biturutse kuri ba nyina babateza abo babyaranye. Abagabo banashyira mu majwi abagore babo bateza abana b'abakobwa bakabakubita bafatanyije n'abo ba nyina. Bamwe mu bagore bagaragaza impamvu abagore bagira uruhare mu ikubitwa ry'abagabo babo, ni mu gihe bamwe mu bakobwa bashinjwa gukubita base bavuga ko iyo babakubita baba barimo kubahana. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage mu karere ka Rutsiro Umuganwa Marie Chantal avugana na BTN yavuze ko ubuyobozi bw'akarere bugiye gukurikirana ikibazo cy'abagabo bakubitwa izakabwana n'urubyiruko cyangwa se n'urubyaro bibyariye. Ikibazo cy'abagabo bahohoterwa harimo n'abakubitwa kikaba gikomeje gufata indi ntera hirya no hino mu bice bitandukanye birimo n'ibyo muri iyi ntara y'Iburengerazuba ndetse n'ahandi, ariko bakaba hari bamwe mu baturage bavuga ko ubusinzi bukabije buri mu bitiza umurindi hohoterwa rikorerwa abagabo, ariko bamwe mu bagabo bakaba baterwa ipfunwe no kurega abagore cyangwa se abo babyaye igihe bakubiswe nabo inkoni zingana gutyo nk'utwana duto. Reka tujye mu mujyi wa Kigali tubabwire ko muri uyu mujyi uyu mujyi ukomeje kwihuta cyane mu rwego rw'ubwikorezi, ndetse kuri ubu hakaba hatekerezwa umushinga w'imodoka zigendera ku migozi yo mu kirere nk'ibizwi nka cable cars. Uyu mushinga ukaba ugamije gukemura ikibazo cy'umuvundo ukabije w'imodoka mu mujyi wa Kigali no gushyiraho uburyo bw'ubwikorezi butangiza ibidukikije ugereranyije n'ubusanzwe bwo mu mihanda. Mu kiganiro ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 21 Mutarama, bwavuze ko kugeza ubu hagikorwa inyigo ku buryo nirangira uzatangira gushyirwa mu bikorwa. Utu tumodoka tuzaba dufite umuhanda wa kilometero 5.5 ufite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, ndetse ukaba witezweho kugabanya umuvundo w'abantu n'ibinyabiziga muri Kigali ndetse n'imyuka ihumanya ikirere. Witezweho kandi gutanga umusanzu ukomeye mu gufasha abaturage badatuye ahadasanzwe hagera imihanda kujya ku kazi no mu zindi serivisi z'ibanze bakora. Mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga hazubakwa imihanda y'ibyerekezo bibiri, umwe uva muri gare ya Nyabugogo ugera mu mujyi wa Kigali rwagati, n'undi uva Kigali Convention Center cyangwa se KSS ugera i Remera hafatwa nk'igicumbi cya siporo mu bice bya Stade Amahoro, BK Arena ndetse na Zaria Court. Biteganyijwe ko imirimo
imirimo yo kubaka iki cyiciro cya mbere izatangira mu mpera z'uyu mwaka wa 2026 ikazarangira mu mwaka wa 2028. Mu gihe izaba irangiye, izi modoka nto zitezweho gutwara abagenzi barenga 50,000 buri munsi mu rugendo ruzajya rumara iminota 15 yonyine. Mu gusoza amakuru yiriwe avugwa hano mu Rwanda kandi ntabwo twasoza tutababwiye ko imirimo yo kubaka ikiyaga Gihangano kuri hegitari zisaga 796 mu mirenge ya Rukomo, Gatunda, Karama y'akarere ka Nyagatare bigeze ku kigero cya 44.17%, aho biteganyijwe ko kizuzura gitwaye akayabo ka miliyoni 124 z'amayero, ni ukuvuga miliyari zisaga 211 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikiyaga cyiswe Imbera byombi Muvumba Multipurpose Dam cyatangiye kubakwa mu mwaka wa 2022, aho kitezweho kuzaba gitanga inyungu zinyuranye mu baturage binyuze mu kuhira imyaka kuri hegitari 10,000, urugomero ruzatanga kilowati 1,000 z'amashanyarazi ndetse no gutanga metero kibi 50,000 z'amazi meza buri munsi. Ndekezi François Xavier, umuyobozi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Board, akaba umwe mu bakurikirana umunsi ku munsi imirimo y'uyu mushinga, yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko igitekerezo cy'uwo mushinga cyatangiye mu mwaka wa 2013, ariko kubera ubunini bwawo byafashe igihe, yaba mu kuwushakira ingengo y'imari n'ibindi bitandukanye. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzatangira tariki 6 Ugushyingo uyu mwaka, aho ku ikubitiro hateganyijwe kuhirwa hegitari 3,000 mu mirenge ya Rukomo, Nyagatare, Tabagwe, Karama ndetse na Rwempashya. Mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro ndetse no mu mikino, Trinity Rodman ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye umukinnyi wa mbere ku isi mu mupira w'amaguru w'abagore uhembwa amafaranga menshi, mbese uhembwa iritubutse, nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 3 amuhesha miliyoni 2 z'amadolari, arenga miliyari 2,91 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Kuri uyu wa gatanu tariki 24 Mutarama uyu mwaka nibwo ikipe ya Washington Spirit yatangaje ko yongereye amasezerano y'imyaka 3 rutahizamu wayo wayigeze mu mwaka wa 2021. Uyu mukinnyi w'imyaka 23 yahise aba umukinnyi wa mbere uhabwa akayabo ku isi, mbese uhabwa iritubutse, aho buri mwaka azajya ahabwa miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, nk'uko byemejwe n'umureberera inyungu ze Mike Senkowiski ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru ESPN. Naho mu myidagaduro, Miss Muyanga Claudine wabaye nyampinga w'u Rwanda cyangwa se Miss Rwanda mwaka wa 2019 yagaragaje ko yazinutswe abagabo. Muyango akaba afitanye umwana umwe na Kimenyi mu mwaka wa 2025. Mu mwaka ushize nibwo inkuru zivuga ko batandukanye zakwirakwiriye, ariko bombi bakomeza kubihakana kugeza kuri uyu wa kane, kugeza ku munsi w'ejo wa kane tariki 22 Mutarama, ubwo Muyango yeruraga akavuga ko ubu afite byose ariko akaba nta mahoro yo mu mutima afite. Yagaragaje ko yazinutswe abagabo ku buryo atifuza kongera gushaka kubera ibikomere yasigiwe n'urushako, agatarangwa mu buryo bukomeye cyane. Mu makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda kuri uyu munsi, guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ingamba z'ubwirinzi yashizeho zo kwirinda ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bakomeje gushyigikirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zizagumaho kugeza uwo mutwe
umanitse amaboko cyangwa usenywe burundu. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde avuga ko FDLR ikomeje ingengabitekerezo ya jenoside yayokamye kuva muri uwo mwaka 1994 ariko u Rwanda rutazacika intege mu kurwanya uwo mutwe kugeza ku ndunduro yawo. Nibaruwa Ambasaderi Mukantabana yandikiye Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika muri Afurika USA House Foreign Affairs Africa Subcommittees Chris Smith yasobanuye ko FDLR yashinzwe n'abateguye bakanakora jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 kandi bakomeje gutera u Rwanda na nyuma ya jenoside. Naho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umwana wa perezida uri ku butegetsi Yoweri Kaguta Museveni yatanze igitekerezo gisa no gutebya agaragaza ko abagore badafite amabuno manini ibizwi nka nyashi ngo babyara abana b'ibigoryi. Ni ubutumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwahoze rwitwa Twitter ubu rwiswe X kuri uyu wa 23 Mutarama uyu mwaka. N'ubutumwa bwavugishije cyane abo ku mbuga nkoranyambaga aho ababarirwa mu magana babutanzeho ibitekerezo bitandukanye, bamwe bamuha urw'amenyo bamuseka y'abasetsi. Abenshi batanze ibitekerezo kuri ubu butumwa bahurizaga ku rwego rwa General Muhoozi ariho ko atakabaye atangaza ibintu nk'ibyo, ndetse bamwe bagiye kureba mubwira ko ubwo butumwa aba yanditse byaba byiza agiye ajya kure akareba neza ko nabo mu muryango cyangwa se mu ishaka arimo rya NLM riri ku butegetsi nabo bavugwa muri ubwo butumwa. Bamwe babihereyeho bavuga ko General Muhoozi adafite ubushobozi buhagije mu bya politike ku buryo yayobora Uganda mu gihe kiri imbere nk'uko bivugwa, ariko abandi bakavuga ko ibyo atangaza biba ari urwenya gusa akandi kazi ibyo akora ku buryo bitakagenderwaho hapimwa ubushobozi bwe. Ni nuko nsoje amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Nge ndi Daniel Niyonkuru, reka mbashimire cyane mwe mwese twayabanyemo, reka twongere duhure mu yandi makuru yacu y'ubutaha.